Dobro veče, dragi moji. Dobro došli u još jedan stand-up. Večeras palimo reflektor na jednu damu koja voli i scenu i naslovne strane tabloida. Damu koja ima glas, ali i telefon pun skandala. Da, večeras roastujemo Daru Bubamaru. Hajde da krenemo od samog imena. Dara Bubamara. Ljudi, kad čuješ to ime, pomisliš na nešto slatko, simpatično, malo i crveno, sa crnim tačkicama. Ali realnost je potpuno drugačija. Bubamara leti s cveta na cvet, a Dara leti s naslovne strane na naslovnu stranu. Bubamara je mali insekt, ali kad se pojavi u kući, svi se obraduju, evo sreće. Kad se Dara pojavi u kući, tabloidi se obraduju, evo tiraža. Kažu da je ime sudbina. Ako se zoveš Bubamara, logično je da ćeš biti primećena. Ali Dara je otišla korak dalje. Ona je jedina Bubamara koja ume da grize. Njeno ime je brend, ali brend koji ima više reklame nego sam proizvod. Kad čuješ Dara Bubamara, ne znaš da li da očekuješ novi hit ili novu skandaloznu sliku na Instagramu. I još nešto, niko ne zna zapravo koliko Dara ima godina. Neki kažu da ima 25, neki kažu 35, neki kažu da je prestala da broji još u prošlom veku, ali zato znamo jedno, ona je jedina Bubamara koja leti bez krila, direktno u Photoshop filter. Dara Bubamara peva već decenijama. Njena karijera je toliko duga da ako je pustite da priča o svom prvom hitu, morat će da zove arheologe da pronađu ploču. Njene pesme su nekad bile na kasetama, pa na CD-ovima, pa na USB-u, a danas ljudi ih slušaju samo kad ih YouTube algoritam slučajno preporuči posle cece. Ali budimo realni, svi znaju Daru, ali retko ko zna tačan tekst njenih pesama. Na svadbama i proslavama kad krene pesma Dare Bubamare, niko ne peva, samo klimaju glavom i čekaju refren. Zašto? Jer su refreni jedino što se pamti. Stihovi. To je misterija veća od nestanka Malajzije MH370. Dara ima pesme koje su klasici, ali više ljudi zna za njene izjave u emisijama nego za te stihove. Njena karijera funkcioniše ovako. Izađe nova pesma, prosečan uspeh. Izađe nova slika ili skandal, nacionalni hit. Kažu da pevač živi od pesme, a Dara živi od tabloida. Njene pesme traju 3 minuta, ali njeni skandali po 3 meseca. To je pravi recept za večnu slavu. I još nešto, kad slušate njene pesme, ne znaš da li da plešeš ili da se smeješ. Neki kažu da im je to terapija, ali najjača terapija su komentari ispod njenih spotova. To je bolja komedija od samog roasta. Tabloidi vole Daru, ona je njihov hleb i mleko. Ako nema Darenih slika, urednik ne zna kako da popuni naslovnu stranu. Njena karijera je praktično reality show, samo bez TV produkcije. Sve ide uživo na Instagramu. Dara je jedina osoba koja može da napravi selfie i da to sutra bude udarna vest. Zamislite urednika novina. Šta stavljamo na naslovnu? Dara poslala poruku u 1:30 noću. Bum, prodaja skočila. Kažu da Dara nosi samo skupe stvari, haljine, torbe, štikle i jeste, sve je skupo, ali najskuplja stvar na njoj je njen mobilni telefon, zato što vredi milione, jer je pun materijala koji tabloidi čekaju da procure. Njene slike imaju toliko filtera da čak ni pasoš ne zna ko je ona. Kada Dara otvori kameru, telefon se uplaši i sam uključi beauty mode. Kad pričamo o Dari Bubamari i društvenim mrežama, to je kao da pričamo o vatri i benzinu. Njene objave gore brže nego šuma u julu. Instagram je za nju kao dnevnik, samo što ga čita pola Balkana. Postavi sliku, komentari eksplodiraju. Polovina piše Daro, kraljice. Druga polovina piše gasi Wi-Fi. Treća polovina samo gleda u neverici i pita se zašto mi ovo izlazi u feedu. Njene slike imaju više filtera nego gradski vodovod. Toliko filtera da čak i aplikacija pita Daro, jesi li to ti? I ono što je najjače,
Kad tabloidi objave njenu sliku bez filtera, to se vodi kao breaking news. Ljudi ne veruju očima, čekaj, ovo je ista osoba. I sad, Dara se bavi i live uključenjima. Njeni live prenosi su kao reality program. Nikad ne znaš da li će pevati, psovati, plakati ili pokazati novu torbu, a broj gledalaca raste. Zašto? Zato što niko neće da propusti mogući skandal uživo. Zapravo, Dara je izmislila clickbait. Naslov: šokantno otkriće Dare Bubamare. Klikneš, a ono, samo nova poza ispred ogledala. Ali ljudi kliknu, jer to je Dara. Ona ne mora da snima reklame, ona je reklama sama po sebi. O ljubavnom životu Dare Bubamare moglo bi da se napiše više sezona nego što ima Igra prestola. Samo što bi kod Dare bilo više skandala, manje zmajeva i više paparaca nego vitezova. Njene veze su kao turske serije, dugačke, komplikovane i sa više epizoda nego što iko može da isprati. Svaki put kad tabloidi objave novu priču o Dari, ljudi se pitaju, čekaj, je li ovo repriza ili nova sezona? Dara se zaljubi, udarna vest. Dara raskine, udarna vest. Dara objavi selfie, udarna vest. Čekaj malo, šta nije udarna vest kod nje? Kažu da je ljubav slepa, ali kod Dare ljubav je i gluha, i nepismena, i bez signala, jer kad voli, voli javno, a kad pati, pati privatno, dok tabloidi pišu javno. I još nešto, njeni partneri su kao likovi iz sapunica. Niko ne zna tačno ko je glavni junak, a ko sporedan lik. Jedino što znamo je da se uvek pojavi nova epizoda i to na naslovnoj strani. Zamislite PR tim Dare Bubamare. Šefice, imamo problem, tabloidi opet pišu o vama. Super, to znači da ću sutra imati više pregleda na YouTube-u. Da se razumemo, ljubavni život Dar nije obična romansa. To je franšiza. Možda nije za Oskara, ali definitivno je za nagradu Skandal godine. Dara Bubamara je fenomen, ne samo u muzici, nego i u biologiji, jer niko ne zna kako uspeva da ostane večno mlada. Kažu da godine ne broji, i to je tačno. Ona ih jednostavno briše u Photoshopu. Na Instagramu Dara ima 25 godina. U emisijama ona kaže da ima 30, a u stvarnom životu njena lična karta već sama pita: molim vas, prestanite da lažete. Ljudi kažu da je mladost u glavi. Kod Dare mladost je u aplikacijama. Kad upali filter, ona ne podmladi lice, ona podmladi celu biografiju. Sljedeći korak, aplikacija koja će joj podmladiti i diskografiju. Njeni fanovi često pitaju: Daro, kako ti uspevaš da izgledaš tako dobro? A ona odgovara: tako što nikad ne isključujem beauty mode. Njeni filteri su toliko jaki da ako stane ispred ogledala, ogledalo automatski traži Wi-Fi da se uloguje u Instagram. Dara je postala inspiracija za mlade pevačice. One misle, ako Dara može da bude večno mlada, možemo i mi. Ali zaboravljaju jednu stvar, Dara ne koristi kremu za lice. Ona koristi tabloide kao botoks, jer svaka nova naslovna strana izravna još jednu boru. Neki kažu, Dara laže o godinama, ali ljudi, pa zar vam nije jasno? Ako žena može da održi karijeru 30 godina, a i dalje priča da ima 30, to nije laž, to je umetnost. Kad pričamo o Dari Bubamari, ne možemo da preskočimo njene legendarne izjave, jer Dara ne daje intervjue, ona daje istorijske dokumente. Njene rečenice su toliko kultne da bi mogle da se uče u školama. Profesor pita: deco, citirajte Njegoša, a učenici: žena sam, majka sam, kraljica sam. To je Dara. Ona može da kaže nešto potpuno obično i tabloidi to pretvore u naslov koji zvuči kao državna kriza. Na primjer, Dara Bubamara pojela burek u 3 ujutru. Sljedeći dan, šok! Dara priznala svoju slabost. Njene izjave su kombinacija filozofije i stand-up komedije. Jednom je rekla: ja sam najbolja. Pa naravno, Dara, niko drugi se ni ne kandiduje u toj disciplini. I da,
Njene izjave su često inspirisane životom. Kad kaže nisam savršena, ali sam posebna, mi znamo da je to istina, jer jedina je pevačica koja može da snimi pesmu, napravi skandal i da oba događaja završe u trendingu, ali iz različitih razloga. U stvari, Dara ne priča rečenice. Ona izbacuje naslove. Njene reči su kao tabloidi, kratke, glasne i uvek sa 3 uzvičnika na kraju. Ako bismo ikada pravili rečnik citata, pored Konfučija, Aristotela i Tesle, moralo bi da stoji i ime Dara Bubamara. Samo što bi njen deo rečnika imao više emotikona nego slova. Ali, znate šta? Koliko god da se smejemo, moramo da priznamo, Dara Bubamara je preživela više skandala nego što većina nas ima rođendana. I svaka čast za to, jer treba biti jak i za Binu, i za novinare, i za hejtere. Dara je dokaz da možeš da imaš i karijeru i skandale i da i dalje budeš u centru pažnje. Zato jedan veliki aplauz za Daru Bubamaru, ženu koja je odavno postala sinonim za showbiz. Ako vam se svideo ovaj roast, lajkujte video, ostavite komentar koga sledećeg da roastujemo i naravno pretplatite se na kanal. Vidimo se uskoro sa novom žrtvom.